Psalm 78, verse number 70, 71, 72. He chose David, also his servant, and took him from the sheepfolds, from following the ewes great with young. He brought him to feed Jacob his people, and Israel his inheritance. So he fed them according to the integrity of his heart, and guided them by the skillfulness of his hands. Siya mipili ni David usab nga iyang sulugoon, ug mikuha kaniya gikan sa mga toril sa karnero, gikan sa pagsunod sa bayang mga karnero nga daghan. No, it's not daghan. Daghang mga anak is not great with, what is the English? Great with young. That is not daghan. It just means hapit na mga anak. I don't know how many sheep, pila ka anak, like dogs pwede 6, 8, 10, 12, pero ang sheep, gamay ra mga karnero. I think pipila gyud mga anak, so it's not daghan, it's dako na kay hapit na mga anak. Pwede ba mga anak sa mga mananak? Pwede ba? We use the word mga anak para kay syempre mga anak. And just all of a sudden it felt weird. Gikan sa pagsunod sa bayang mga karnero nga, I don't know how to translate, hapit na mga anak. Siya midala kaniya aron sa pagpakaon ni Jacob nga iyang katawhan ug sa Israel nga iyang panulundon. Busa siya kana si David mipakaon kanila sumala sa kaligdong sa iyang kasing-kasing ug migiya kanila pinaagi sa pagkahanas sa iyang mga kamot. Title of my message tonight. It's a really good message. First three words of verse 70, he chose David. Siya mipili ni David. Pagampo na ta? Ay kung makalingkod para sa mensahe karon. Father, thank you, Lord, for your help in our church. Thank you, Lord, for the growth of our people. Salamat, Ginoo, para sa matag taong nga nadiri karon aron maminaw sa imong pulong nga Ginoo, kabalo ko medyo late na. Mga ko Ginoo, ikaw mo tabang na ko nga mo hatag sa kamatuoran sa klarong na paagi. Lord, I pray to help me to be concise and clear. Help me, Lord, to help our people tonight. We love you, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ko mo maglingkod. Naigugma ko sa kinabuhi ni David diha sa Biblia. Morag, he will probably always be my favorite Bible character. I love David. Naigugma ko siyang kinabuhi. Si David usa ka espesyal nga leader. Gipili sa Diyos, pero kung ang Diyos nagpili niya, kanamo pakita lang ang Diyos nag-andam niya para sa iyang espesyal nga tawag na siyang mag-lead sa katawhan sa Diyos. Naidaghang makatunan alang kanato kabahin sa leadership, pagpangulo. Daghang makatunan alang nato diha sa kinabuhi ni David. Kinahanglan gayud ta karon. Kinahanglan gayud ta sa mga hanas, lig-on, Kristohanon nga pangulo sa atong panahon karon. We need strong, godly leaders in the Philippines. Naidaghang missionary nagikan sa US ug ubang dapit nagsugo sa mga church dere. We've been here many years, and tungod niya na naidaghang Filipino pastor nagsugod sa ilang kauliang church. Thousands of Baptist churches here in Dapitan. But I just want to say, we still need godly, skilled leaders. Listen to me now. Ang pangulo sa mga tao, ang pagpangulo sa mga tao, usa ka kahanas. Leading people is a skill. Leadership is not commanding. It is creating a desire in people to follow. Can I say that again? Ang pagpangulo, ang tinuod Diyos no nga pagpangulo, dili man ang pagsugo-sugo. Ang Diyos no nga pagpangulo, dili ang pagdahom ng mga tigsunod mo alagad nimo. Ang tinuod pagpangulo mao ang magpamunga diha sa kasin-kasin sa tao nga mosunod kanimo samtang ikaw mosunod
ni Kristo. And we need godly leaders. Dr. Lee Robertson said it all the time, everything rises and falls on leadership. Ang espirituhanong kahimtang sa uska church dali gayon mo lapas sa espirituhanong kahimtang sa pastor. Is that understandable? Did I say that correctly? Ang espirituhanong kahimtang sa pamilya di gayon mo lapas sa espirituhanong kahimtang sa papa. Everything rises or falls on leadership. Ang tanan mo uswag o mapakyas tungod sa pagpangulo. Tungod sa batasan sa taong mag-lead. Diya sa Matthew chapter 9, ako ray mo basa. The Bible says, and Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Apan sa diha nga siya nakakita sa mga panon, siya natandog uban sa kalooy ngadto kanila. Tungod kay sila nangaluya ug nagkatibulaag bisan asa ingon sa mga karnero nga walay magbalantay. Unsa may tabo sa mga karnero nga walay magbalantay? Makala na. Ug kana gyud atong nakitaan sa tibok kalibutan karon. Bisan nasa ka mo ato makita ka sa mga kinabuhi nga naguba, mga kaminyoon na hugno, mga pamilya na puno sa kalago o kagubot, di ba? What do they need? They need godly leadership. Certainly, that means they need godly pastors. But may I say, everyone leads someone. Ang tanan tao na ay tigsunod. Oh, Pastor Mike, walay tao magsunod na ako. Na kay manghud. Na kay pangumangkon. Everybody is a leader somewhere. And we need, kinahanglang gayud ta sa Diyos nun mga pangulo. Mga tao nga maglakaw uban sa Diyos, mosunod sa Diyos, o kabalo unsaon paggiya sa uban nga mosunod sa Diyos. Tonight I just want to kind of give a little Bible study. This morning's sermon was mean. Tonight's going to be very Bible study. 3 verses from the life of David. Pero daghan ang makatunang kabayin sa leadership. Ganahan ko magwala nining a verse mga tuig na. I think Dumageddon, I first wanted to preach on these verses. I don't think I ever have. I've mentioned them. Naghisgod. Pero kinyang first time nagwali ko just magtudlo unsay pasabot nining ang mga verses. Tonight I just want to help you to grow in your Christian leadership. Bata pa ko, Pastor Mike, you can learn for the future. Patanong pa ko, na nakaitig sunod. There are people who look up to you. I want to help you tonight. Just biblical leadership. Number 1. Wifey, did I print it for you? I did. Good. Number 1, we'll put it on the board, then we'll read the verse. I have 5 points tonight, 3 sub-points, but it's not a mean sermon, so it probably won't be as long. We'll see. 8 points sa tanan, murag 45 minutes, matag punto. Okay raman, dali taas kayo. Okay raman. Kamu makakwenta. 45 times 8. Uy! Ang uban, wala kabalog, ihap. So, okay mo. Number 1, godly leadership begins with your relationship with God. Paminaw na ko, naay kalibutan hong nga pagpangulo ug naay Diyos nun pagpangulo. And godly Christians don't lead like the ungodly world. Listen to me. We are not businessmen. I'm not against business. There are Christian businessmen, but the work of God is not a business. We are not trying to make money. We're trying to build people. So ang atong pagpangulo, ang atong philosophy sa pagpangulo, lahi gayud sa tanang nga iya sa kalibutan. Godly leadership begins with your relationship with God. Look with me if you would at verse number 70. Psalm 78, verse 70.
And he chose David also, look at the next two words, his what? Servant. Siya mipili ni David usab nga iyang sulugoon. You listen to me very carefully. Long before David became a leader of men, nagadevelop siya sa iyang relasyon uban sa Diyos. Kung mubasa ka sa famous Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Halos tanan tao nga mutun sa Biblia mag-uyon, murag si David nagsulat niya na samtang shepherd pa siya. When did David get to know God? Diya sa kamingawan, naginusara nga nagbantay sa mga karnero. If you want God to use your life to lead people sa bisan unsang paagi, kung imong kaugalingon pamilya, imong anak, imong student sa Sunday school class, or bisan unsay lain area, kung ganahan ka ang Diyos magamit nimo diha sa jail ministry, diha sa bisan unsang area, I'm talking about godly leadership. Leadership that helps the follower. Una sa tanan, you must develop your walk with God. Unsaon na to pag pangulo sa uban nga mosunod sa Ginoo kung kita dili duol kaniya. Kung layo ta daghang Kristohanon magsulay mag-lead sa uban mosunod sa Ginoo, pero imbis sa pag-lead sila magsugo, ikaw mosunod kaniya, unsa imong buhaton? Mga kinikanan dili mo dala sa ilang anak sa church, mo padala. Dayon masuko sila nga naman wala ka na bag-o. Kaya mga kinikanan, wala may hatag sa mayong panag-ingnan. Are you listening? How can we lead people to make good decisions kung dilita doon sa Diyos? Turn to Psalm 119 verse number 9. Psalm 119 verse number 9. While you're turning there, let me read a famous verse from Acts 13. And when he had removed him, that's King Saul, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. Basaya, og sa diha nga siya nakatangtang na kaniya, nakatangtang na ni Saul, siya mituboy nga to kanila ni David, aron mahimong ilang hari sa kangkinsa, or could say mahitungod kangkinsa, usab siya mihatag og sa kangkinsa usab siya mihatag og pagpamatuod og miingon, ako nakakaplag ni David, ang lalaki na anak ni Jesse, uska tao nga subay sa akong kaugalingong kasing-kasing nga mutuman sa tanang kong, that's awkward, tanan nakong kabubuton. Sa diya nga bata pa ko, nakadungog ko daghang story. We'll read in Psalms in just a minute. Nakadungog ko daghang story, siyempre kabay ni David sa Sunday school. Si David, uska tao nga subay sa kasing-kasing sa Diyos. Meaning, ang kasing-kasing ni David, sama sa salamin sa kasing-kasing sa Diyos, nag-uyon sila sa halos tanan. His heart was in agreement with God's heart. And I had this strange idea, sa nga bata pa ko, ang Diyos mihatag kaniya sa special nga kasing-kasing. Sukat sa paggabata na just naigugma sa Diyos. That's not true. Kitang tanan na tao nga naidautang kasing-kasing. The heart is deceitful and desperately wicked. Who can know it? No, I'm sorry. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Si David na tao nga naidautang kasing-kasing sama sa tanan. So, unsa ba nag-change sa yung kasing-kasing? Psalm 119. Did I say Psalm 119 before? Psalm 119 verse 9. Psalm 119 verse 9. Wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto according to thy word. With my whole heart have I sought thee. O let me not wander from thy commandments. Thy word have I hidden mine heart, that I might not sin against thee. Pinagi sa unsa man ang uskabatan nga lalaki maghinlo sa iyang dalan. Unsa ba ang kasing-kasing ni David? Garan siya maghinlo sa iyang dalan, sa iyang paglakaw sa kinabuhi. Pinaagi sa pagmatnon ngato ni ini sumala sa imong pulong. Pinaagi sa akong tibok kasing-kasing ako nangita kanimo. O yaw itugo nga akong mahisalaa gikan sa imong kasuguan. Ang imong pulong akong gitipigan diha sa akong kasing-kasing aron ako dili makasala batok
kanimo. Most people also agree nga si David nagsulat sa Psalm 119. Sa diya nga batanon pa siya. Or maybe lahos sa yung kinabuhi, nagdugang-dugong. Guys, what lahos for kinabuhi? Pwede ba lahos sa yung tibok kinabuhi? I'm doubting myself tonight. My sermon's in English. Nagdugang-dugang siya kay 176 verses. But what do you see in Psalm 119? You see David's love for the Word of God. Nahigugma siya sa pulong sa Diyos. You listen, if you want your heart to be right with God, fill it with the Bible. Akong giwali kaning buntag, ang tao dali makasabot kay naay problema sa kasing-kasing. Kung sila mo liso sa ilang kasing-kasing ngadto sa Dios, kung tarong na ang ilang kasing-kasing atuman sa Dios, makasabot na sa kamatuoran, what naay problema, nasabtang gayud. Sayon kaayo masabtang kung sakto ang kasing-kasing. That was the message this morning. If you want your heart to be right, read the Bible. Lots. Daghan. Memorize the Bible. Walk with God. Seek God's face. Siya mag-change kanimo. Your future success as a godly leader depends on your personal godliness. And true godliness takes years to develop. Ang imong kauswagan, ingon nga ka Diyos nung nga leader, nagdepende sa imong kaugalingon pagka-Diyos nun, sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ug ang tinuod nga pagka-Diyos nun, kasi nanginahanglan, no, it's not quite right, kinahanglan daghang tuwig sa pagpamunga niyana. I didn't get the grammar quite right, but you understand. It takes years. Not minutes, not weeks, years. And in truth, true godliness takes decades. Hey, by the way, let me add this. Kung bago pa ka naluwas, ayaw pagka-discourage. Nga, man, nga naman dali ko, mas likon, nga naman maglusod pa ko, because you're still young Christians. Our church is still young. Uban ninyo naluwas 3 years, 5 years, maybe 7 or 8. That's not very long. I'm not making excuses for sin, but don't get discouraged. Growth takes decades. Hinay. Padayon lang. Take the next step. Walk with God today. Kung mahupukan ka, barog na og magpadayon, ayaw pag-discourage tungod sa imong kaluyahon. Am I making sense to you? See, ang yawa makagamit sa atong discouragement. Arong ganahan tamo undang, siya ang mutintal na to nga makasala. Dayon, diretso, human sa atong pagkasala, magbalhin siya, magsumbong na to. Unsay pulos nimo, kanunay mapugkan, mas maya mo undang na ka, di kaya nimo. Kanang paagi sa yawa. Di ba? Ayaw pagtuo ka niya. Growth takes time, years. Let me tell you why you young men aren't pastors. You're not ready. You're not. I wasn't ready when I was 22, 20, 24. Kanusa ikaw andamnan? I guess when I was 32, because that's when God brought me here. Was I 32? 2017. I was 32. I'm saying tonight, may daghang tao nga maghula hangtod, nana ko'y oportunidad sa pag-lead sa Sunday school class. Kinahanglan ko mabasa sa Biblia. Ulahin na. Walk with God now. Pagpamunga sa pagka-Diyos nung diha sa imong kinabuhi karon. Pug niyang imong tinguha nga kanunay mag-cellphone ug basa ang Biblia. We're talking about leadership, godly leadership, helping people. We need more leaders, not just pastors, but leaders within the church. Number 2, look at verse 70 and 71 with me, please. I promise the remaining points will not be as long. They will be much longer. Oh no, Psalm 78 verse 70. Psalm 78 verse 70. We're talking about leadership a little bit. You don't hear too many sermons like this from Pastor Mike. Psalm 78 verse 70. Kunana, say amen. He chose David, also a servant, watch now, and took him from the sheepfolds,
from following the ewes. The word ewe, E-W-E, means baye nga carnero. From following the ewes, great with young. Now, I don't know about you. No pun intended. You. I don't know about you. But I can't think of a job that'd be more boring than following a pregnant sheep. Di ko. No, you stay right here. Mga anak ka karon. Di ko maghula nimo. Karon. Oh! Unsay mong gihula? Wala ko'y pasensya ni Ana. I'm sorry. Watching sheep is boring. Now, some of you think, I would enjoy that. Wonderful. I would not. Point number 2. I got distracted by my own dumb illustration. Point number 2. If you want to lead people, learn to be diligent in the little things. Kung ganahan ka mangulo sa tao, I don't mean in a selfish way, I mean in a loving way. You want to help people. Kung ganahan ka mangulo sa mga tao, kinahanglan ka mo kat-on nga magmakugihon diya sa gagmay nga mga butang. David was faithful in taking care of the sheep. And what did his brother call him? Where are those few little sheep? Do you know what he's saying? David, your job is so small. Dali importante ang imong bulok, ang imong trabaho. Kami ang mga sundalo, ikaw ang magbalantay sa pipila ng mga sheep. Listen to me very carefully. If you can't get yourself out of bed in the morning, you will never be a good leader. Kung imong alarm magtingog ug mag-snooze ka, ug mag-snooze na pod, ug mag-snooze na pod, listen to me very carefully. Those are the little things that will hurt you and you won't be able to help people. Kinahanglan ta magdisiplina sa atong kaugalingon kung ganahan ta mo tabang sa uban. Kung dali ka faithful diha sa gagmay, unsaon nimo pagtabang sa mga tao? Kung ang tao mo sunod sa imong batasan, mag-improve ba ang ilang kinabuhi? Amen. We're talking about leadership. Leadership means kini akong dalan. Kinsa mo kuyo nako, nindo na tao. Pero kung imong batasan, kung imong dalan, maong dalan nga maglikay sa paghugas, maglangan-langan sa panglaba. Kung ang tao mo sunod nimo, dili siya mag-grow. Listen to me, Truth Baptist Church, walking with God is so important. But a person who walks with God and has no character can't help anyone. But the truth is, kung wala kay batasan, murag dili pud ka faithful sa paglakawan sa Diyos. Be faithful, be diligent in the little things. Number 3, let's look at verse 71. Psalm 78, verse 71. From following the ewes, the ewes, great with young, he brought him, look at the next phrase, to feed Jacob his people. Aron sa pagpakaon ni Jacob nga iyang katawhan. Number 3. True godly leadership is always focused on the needs of the followers, not the desires of the leader. Ang kalibutanhon hunahuna kabayan sa pagpangulo mao ni kung ako mahimo ng agalon, ako ang alagaran. Ako nagalagad samtang ako ang trabahante, pero kung ako ang bossing man, ikaw molagad nako. That's not godly leadership, that's worldly. Ang Diyos nun nga pagpangulo mag-focus sa kinahanglan sa tigsunod, dili sa tinguha sa pangulo.
If God gives you a position of leadership, that is because He wants you to serve His people. Kung ang Diyos mo hatag kanimo sa katungdanan nga may otoridad ibabaw sa tao, na simple nga rason, ganahan siya nga ikaw mag-alagad kanila. True godly leaders serve. Worldly leadership is about being served. Godly leadership is about serving. Pwede ko magprangka ninyo kabayan sa inyong pastor? Sa wala pa ko ang pastor, abi na ko nga ako uskan mayo nga pangulo. Dayon nahimo na ko uska pastor. Nag-realize ko, lusod kayo ang pagpangulo. Di ko hanas ni ini. Komplikado yun. I found out as a pastor, I make a lot of mistakes. Abi na ko, ready na ko, andam na ko, dayon nahimo na ko. Hey, listen, if you want to ever be humbled, become a pastor. Mawala ang tanani mong garbo sa unang simana. Nako'y daghang sayop. Inyong pastor, but God knows my heart. Sa walo ka tuwig, naningkamo ko nga mualagad sa akong katawan. Dili ko maningil. Muhatag. Akong nagtugyan sa akong kinabuhi ug kalag sa akong katawhan o sa mga tao nga gisaligan sa Diyos nganhi na ako. I've never sought to be served. Ug kung ako mutugo nga ang tao mutabang o mualagan nako, kini rang rason kay mag-feel ko kana nga pag-alagan nako mutabang kaniya nga motubo o kanakong tinguha. I don't allow people to serve me because yes, ako ang pastor. Yes, salamat sa tanan ko mga gamay nga tao makatabang ako. Pero naidaghang tao nga mag-ingana kung naigamay nga otoridad. Dari sa Pilipinas, kini ako nakatuunan, usahay lusod kaayo nga mo, nga makasigurado nga ang tigsunod na higuma gyud nimo. Because the Filipino culture knows how to humbly serve. But sometimes it's sip-sip. And it's hard to tell. Lisod kaayo nga mahibalo kung tinud gugma niyo, naglaom ra siya nga mosaka aron na siya oportunidad. Kasing nagsulay magpahimulos sa among relasyon. And I don't mean I go around doubting people. The truth is, daghang panahon gipahimuslan, kanapa gipahimuslan ko kay dali ko mosalig. But after 8 years, I figured it out. I know how to tell if somebody really loves the pastor or is a sip-sip. I do. Hatagi siya sa gamay nga otoridad o tanawa unsayang buhat. Kung diretso siya masuko nga ang uban wala nagrespeto niya, ang tanan niyang pagalagad, peke. Nagalagad siya nga mapaubsanon, kay naglaom siya nga mosaka siya o nang lain mo alagad kaniya, kanak na tao, dali angay nga maglid ni bisang kinsa. The good news is, I preach so mean, kanak nga klase sa tao mohawa. Number four, let's look at verse 72. Kapit na tao man. I only have 14 more points. We'll be fine. Psalm 78, verse 72. Kung na say amen? So he fed them according to the integrity of his heart. Busa siya may pagkaon kanila sumala sa kaligdong sa iyang kasing-kasing. Number four. There is no
substitute for integrity when you're leading God's people. Ang pulong integrity, medyo lusod nga ipasabot. Masayon nga ipasabot sa kabaliktaran, kanang pulong the opposite. Unsa ba ang opposite sa integrity? Pagpakaaron ingnon. Integrity is the opposite of hypocrisy. Integrity means, it comes from the same root as the word integer, which means one whole, like the Visayan word buok. Kung mag-order ka sa bugas, dali ka mag-order pila ka buok. Di ba? Mag-order ka sa kilo. Di ba? Magpalit nga kinilo. Pero kung mag-order ka sa mga mansanas, ikaw mo sulti ganan ko tulo ka buok kay tibuok na. The fruit is a single piece. Di ba? And I gave an illustration once, na ko'y mansanas, ug ako, nagpaak niya na daan. Ug naghawid kon sa mansanas, mahal kayo nga klase, 35, I think, ang peso sa usa. Dakog yun. And I said, kinsa ganahan ni ini? Ako. And then I turned it around, ug na ay dako nga bite na wala. That apple has no integrity. The meaning of integrity means completo. Bisan asa ka mo lantaw, pareho ang imong makitaan. Pareho sa balay, pareho sa church, pareho sa eskwela, pareho sa trabaho. Integrity. And you listen to me. Nothing damages the work of God like hypocrisy in spiritual leaders. Walay laing butang mas makadaot sa buluhaton sa Diyos kaysa pagpakaron ingnon diha sa mga pangulo. No one is perfect, but we don't have to be fake. Walay tao nga perpekto, pero naamang gura mga tao nga naay integrity. Ang tanan nilang paningkamot, tinuod, it agrees with their purpose. Naisala, pero walay gitago. Nothing that they're carrying with them, naglaong nga ang laing membro dali mo katuon. Listen to me now. If you want to be a leader, you've got to be real. Walay plastic. Ang hypocrisy, I'm going to read this in English. Hypocrisy blocks your relationship with God, destroys your spiritual power, and cripples your influence with men. This morning, nagbasa ko sa book, kabayan sa pagkapastor, kabayan sa saktong pagi nga magpastor, saktong batasan. Nagbasa ko sa nindong nga statement sa English, pero lalong kayo sa nagsulay ko maghimo sa priyo-priyo niya sa Bisaya. Dali translation ni, but I wrote this morning. I showed it to Gillette, and I'm glad I did because I want to share it with you now. Here's the statement. This is not a translation, but it's close. It's inspired by the English. Ang usa ka, dili mahulipan nga panginahanglan. Sa tingin hulip, magpuli, replace, substitute. Ang usa ka, dili mahulipan nga panginahanglan sa atong kapuslanan o kauswagan diha sa buluhaton sa Dios. Mao nga kita ang mga tao sa lig-ong tinindogan. Mga tao nga balaan sa kamot o kasing-kasing. Mga tao sa Diyos. Talk about integrity. You want to lead people? Be real. Hugasi kana nga gitagos na sala gikan sa imong kasing-kasing. Get rid of the hypocrisy. Why? It will stop God from using you the way He wants to. O kana pod magbabag sa tao gikan sa pagsunod nimo. Natingala ko sa mga Filipino pastor nga malibog. Mugawas sila sa ilang balay maghukas. Tayong magreklamo nga ilang silingan dili magrespeto nila. Why klaro? Why klaro? Mag flip-flops, mag shorts, maghukas. Are you listening?
if we want God to use us, we need to be an example in every area. Paul said to Titus, "But be thou an example of the believer. In word, in conversation, in charity, uban pa." I need to hurry because we're late. Number 5, verse 72. Number 5, verse 72. So he fed them according to the integrity of his heart and guided them by the skillfulness of his hands. O migiya kanila pinaagi sa pagkahana sa iyang mga kamot. Number 5, godly leadership is a skill that must be learned. Ang Diyos nun nga pagpangulo, usa ka kahanas nga kinahanglan makatuunan. Siyempre, naay ubang tao nga mas natural nga mag-lead. Pero bisan unsa ang imong personality, bisan unsa ang imong natural nga gifts, ang Diyos nun nga pagpangulo, kinahanglan makatuunan. It is a skill and it can be learned. Listen to me now. If you want God to use you to lead anybody, you have to learn how. Can I give you 3? We're not going to write them on the board, wifey. 3 suggestions to help you grow in your leadership. Number 1, learn from other godly leaders. Number 2, read good books. Number 3, learn from your mistakes and the mistakes of others. Pagkat-on, gikan sa imong kauliw mga sayo. If you try to lead somebody and you just mess it up, magbungkag ka sa tanan, and you ruin it, learn from that. You ever try to help somebody do right, and you walked away, nag-feel ka, mas maod nang kahimtang karon. You ever done that? Yeah, your pastor's done that once or twice or 50 times ba? Same. We've all done that. Learn from your mistakes. Ayaw magsaway sa imong kaugalingon. Ayaw mag-undang, oh, di na ko kaya, dalit na ko magsulay. No, learn! And learn from the mistakes of others. Kung naay pangulo nga mo sakit ni mo, pinagi sa iyang paagi sa pag-lead, ayaw pag-awa ni Ana. Can I say something? Can I say something? Everybody look at me. Do you like the way your parents raised you? Pipila lang. Most Filipinos don't know how to raise their kids. Right? Nalipay ba ka sa paagi nga imong mga kinikanan, nagpadako nimo. Nalipay ba? Murag dili. So I have a question. Nga naman ikaw mag-awat kanila? Because when I look at most Filipinos, you still raise your kids or your manghood. I watch our church people treat the babies like their parents treated them. You didn't like it. Why are you doing it? Can I just say some things as the outsider, as a foreigner? I don't understand Filipinos who enjoy torturing babies. You say, we don't do that. Yes, you do. Yes, you do. You tease them until they cry. Please explain that to me. That is not wise. You are not helping them grow. That is not nurturing. That is harmful. Pardon me as I speak English, but I don't know how to say it in Visayan. Kanadali mo tukod nila, kana mo bungkag nila. Kinatong buhaton. We spoil them on one hand. Dayon magyaw-yaw. Both of those are stupid. Kung sila maghangyo, kita mo hatag. Dayon nay gamay nga bataot nga batasan o kita. Hey! Hey! Halaka!
I'm just going to say it. I realize I'm not a good teacher about child rearing and marriage. I know that. Dili ka na akong kahanas. But some of you can read English real well. You should read some books. I've got them in the office. I'll loan you the books. You need help with the way you raise children. But you could watch the way me and Mom Ruth deal with our kids. You could learn from that. I'm trying to remember the things that I see. Huy! Huy! Ayaw na! That's not leadership. What are you doing? That's not teaching. That's not correction. Listen to me. Ang pagyaw-yaw, dili gayud, tinuod, Diyos nun nga correction. Ang pagyaw-yaw, mao ang abuse. You harm them emotionally, but you don't spank their bottom. Kung ang bata maghilak, ayaw pagsinggit, bunali siya. We say spanking is abuse. No, yelling is abuse. Yelling harms them emotionally. A calm spanking will end the bad behavior and they will love you at the end. Ang tanan bata na mga panahon that they push the limits. Joey's gone through some phases. So you know what we did? We kept him home so mommy could spank him. 2 or 3 spankings, mas mayo yun, mas malipayon na siya. We're not talking about abuse. Abuse is a parent who waits until they're mad and then just hits wherever they can. Nagaduong ko sa mga kinikanan sa una, nagbutang sa bata, sulod sa sako. That's abuse. I'm sorry. That's not funny. That's evil. Magbutang sa bata sa sulod, you can't hit their bottom. You're hitting whatever's sticking out. I don't care if it's the culture. It's wrong. And I know it's not the culture anymore, but it's wrong. None of this is in my notes. Proverbs 25:12, as an earring of gold and an ornament of fine gold, so is a wise reprover upon an obedient ear. Ingon sa uska arios nga bulawan ug uska dayan-dayan nga ulay nga bulawan, mauman ang uska maalamon nga tigbadlong nganha sa usa ka masinugtanon nga dulunggan. Here's our problem. If we want to lead people, sometimes kinahanglan ta mo badlong. May duwa ka klase sa tao, na tao diri nga mahadlok nga magbadlong kay dili ko ganahan maulaw siya maglikay-likay-likay tayo na tao diri nga diretso masuko ug magyaw-yaw. Both are wrong. We need to get over here and use wisdom when we have to correct. Kolma, hilom, walay kasuko. Kung nasuko ka ato sa imong room o kolma na sa dali pa ka magdisiplina. If you want to lead, start in your home and learn from people who know how to do it. I will never be the kind of pastor who teaches a series on child rearing. It's not my gift. You saw my gift this morning, and it wasn't much fun. But I've got books, and you can watch the example, and you can learn. I did not expect the end of my sermon to be so mean. Kinahanglan ta sa mga leader. Kinahanglan ta sa Diyos ng mga leader nga mukat-on sa saktong paagi nga mubadlong, saktong paagi nga magpamunga sa tinguha nga mosunod. Tuko na mga ulo, yung mata.